thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan bok chew ani ole thil reng reng hi zir chiam nei lo zir chiam na omlova thil ti thot thot that lo zia hretu te vek kan ni in karinga chung kwa po hi ro man na fel le fel lo in kar chu azaw viawang nima se chu ti chung po chuan chung ku boi lo kan wang phar thoin karinga amai ro chu boi noi kara hian ro man na fel fai nei angai thin ani ole CSS 10 sitting demonstration nein hun an mang me ti kan thre ome CSS boi na hi ain chan na rei to a ZPM sarkar atanga boi an nilawa kum enga maza thi anina taka chuan aru khian an boi ve to ani ZPM alo sarkar ta base na sang tak nein an hun le ani an chiar ve a tun tum isu apo hianin ka mudana chuan tu po mai hian an tin huna kan han in chana kan leina tlang le in ka ria an har sat na hi chin fel thei ni sila an base chan na po hi mu thei nge sila ti hi kan du dan ani vekin karing ole kan nga fak CSS chungchang chu DPNAR 03 pukel thomoyan aron soifiata CSS na tokte thutlen sarkarin azir chiang mek tin DPNAR 03 hian aron soya kemin kan rir to po aziom pha dewa engpo ni se kan ngai thla phot donani ilongai thlang o ni som pasari September sang ni som ni panga voina tu thar la khom tu te then khatin an komna DPNAR 03 pukel thomoy chuan CSS noya thokte chu an he theinan sarkarin ma alamek zela sarkara an thuthen te zir chian me kani ti asai DPNAR 03 chuan all Mizoram CSS employee coordination committee hoi hota CSS noya na thokten until phut ti hlotin nan lung oilo na an tir me ka sarkar net indorna ala om chialwa AMCCC in andu thule phut sarkara an thlen chu tuna hian zir chian me kania zir chian hi zo fel ani photlo chuan indoor theipo ani lo ti asoya CSS na thokte thil phut chu ti thei om lo alang sa de urwaka heti rol hian anin ron khom photlo chuan thu top siam thei ani lowa an he theina turin sarkar chuan ma alareng ti asoi pukel thomoy chuan tun haya prime minister in Mizoram alo to wangin sarkar ho tu te an boya AMCCC thu then chu ngai tu thei ani lok lova an man vele ni min khan ngai tu ngalani ti asoya The Government of Mizoram Regularization of Centrally Sponsored Scheme CSS Employees Scheme 2024 mangin CSS na thok da nge theite chu da nge anom toa Irrigation and Water mi pakhat le Health Department health worker somthum pakhat da nge to ania he scheme in soidan te zom kim tan chuan nge theina kong ain hong reng ti asoi o khami chin kha DPNAR 03 pukel thomoy chuan aron soya heta hianin dan zom kim te tan chuan nge theina kong ain hong reng ti asoi ti ania chuwangin adan zom kim thlap kha angai don ania chuwang chuan CSS employees so te po tuna hian dan zom kim te tan ka chuanin lungai na tur om lo ani ti kha sheila amaro chu dan zom kim lo kha om ve thei ania khatinga kha chuan dan zom kim tura in bo sai kha angai don avani mel ve ti lai kha ril ro oma kan han soi ve lok ani e DPNAR Secretary Pukel Thomoy and CSS noya thokte chu an he theinan sarkarin ma alamek zela sarkara an thutlen te zir chian me kani ti asoi voina thu thar la khom tu chen khatinan komna DPNAR Secretary hian all Mizoram CSS Employee Coordination Committee huai hota CSS noya na thokten until phut ti hlotlin nornan lungoi lo na an lan tir me ka sarkar nen indor na ala om che alawa AMCCC in andu le phut sarkara an thlem chu tuna hian zir chian mek ani a zir chian na hi zofel ani photlo chuan indoor theipo ani che alo ti soin CSS na thokte thil phut chu ti thei om lo alang sa de urwaka heti rual hian an inron khom photlo chuan thu top siam thei ani lawa an he theina turin sarkar chuan ma alareng ti asoi Pukel Thomoy chuan tun hna ya Prime Minister in Mizoram alo tlo awangin sarkar ho tu te an buaya AMCCC thuthlem chu ngai to thei ani lok lawa an man vele ni min khan an ngai to ngal ti asoya sarkar in CSS noya thokte chu an he theina tura the Government of Mizoram Regularization of Centrally Sponsored Scheme CSS Employee Scheme 2024 adwan mangin da nge theite chu da nge an lo om to a Irrigation and Water Resource mi pakhat le Health Department health worker somthum pakhat da nge to ani a he scheme in asoi dante zom kim tan chuan he theina kong a in hong reng ti asoi
Pukelal thomoya chuan AMC ECC in an lungoi lo na an soizi ngami sarkarin an nge theina turdan aduan sakte te a anua a harsa the ang berin DPNAR in checklist an siam hnan le si a angeta an lu theina tur a in an lu theilo na tur an ngai to jok tia an soi chung changa checklist chu roi an ni na scheme atanga pai jok ani a state sarkarin adu duwa an phua ani lava scheme ina soi angin diktaka lak an ni em ti le sarkarang het turin dan an zom ki mem ti en dik na tur ani jok ti asoya scheme ina soi ang chuan CSS noya thokte chu proper recruitment process alak te tan chau nge thei ani a dan dik taka lak an ni em ti en dik nan open advertisement chwa ani em ti te nadil tu zinga a thale thing nge lak an ni em ti chian nan departmental promotion committee le DPC te na result a omangaya heng te hi proper recruitment process unlock an ni ngeyem ti chiang tuatan apoi mu awangin checklist atel ani a heti rualian anjinga then khat chu kumsom ni vel kal to alak te an ni awangin advertisement copy chu ti bopal alo om thei awangin sarkar poin a shethiama a chin feldan tur ngai to amek ni in advertisement swa na newspaper copy a kherlo ani po in INPR in advertisement swa turin chanchin bu a an penge ti a chian chuan pommai ni se ti rot ani a thutluk na ero siam alani lo ti asoi DPC chungchanga hian sarkar na thoknget pa ngai lak na tur DPNAR prescribe ang thap an phut kherlova ama ero chu an department bila DPC an din nge yem ti ero entel nge tur ani ti DPNAR secretary chuan asoya DPC in na an lak dona an recommendation po a nge tur ani a hetiang tel lo chuan halak dan chu proper recruitment ani MT fin fia thei ani lova heng dan sang sang hi an en chomek zela engchina nge sarkar a in po fan thei don ti chu tun din huna soi mai thei ani lo ti soin CSS na thok te chuan sarkar ang he kher be sei lo se chuan fir taka te kher hi atul chuang lova sarkar na thok he tur chuan te function dai a oma Indian Constitution Article 14 le 16 chu te fungatan man nge anga ya hedan kal hian sarkarin dan asiam theilo ti pukela thomoya chuan asoi ole ti khanin achiang viang in kria khami rules and guidelines zom kim te tan ka chuanin CSS employees lam te tan chuan lungoi na tur om talo tilai kha achiang hle in kria ka soi pel vak lowanga pakhat ka soi le du chu puti bcn zpm chu in khom nung bera atu soya kha khalai kha hei pukel zom ni na DPNAR secretary hian aron nem nget ta chat maya puti bc ka beina tur om lawin ka ria na an order te fil fayem chutiang katiang advertisement noya la kan ni em han tiang chi te kha thil dik tak noya ti te na na te ka chuan an chan vo kha an hu mai tur ania kan mindset hi adik lo chuan kan ma hun zel tan po a thadon lowa ka soi thi am chi alwa digna duin mi puite po kanaw kan ram froi tu te dik se kan tia chuan dik taka khatiang anga aron soi char to nu powa lungoi lo na tur kan na zong zel don ni chuan lungoi na tur hi khovela awmin ka ring lo tilaya kha kan han soi velok duani e ole apahni na tan chuan CSS buaina hi anamai lo hle ti thupui manga Zia Tlai Buanel Cabin na voini som pasai tlakwa sang hi som hi panga azi a hi in ngai thalok tiang Mizoram sarkar hnuai a hian service o om tak a oma then katero kumtam tak an thonu poa regular thei ve tami lo anom bok tlangkam ti atangin DPNAR lamber hi MCS MSS etc te omna ania anmani service ka inhoi hi chu antifel olsama zirtir tu health lamathok etc vel hi chu angai thadu viau antia ka hrethui velawa asaitu te roin chiang anin tiviau athina sur athina sa department then khatepo hi file hian do kana paltlang hnem khopa under secretary deputy secretary joint secretary te MCS le IS te atop nuwa minister PS khan file kha alo endik vele chau antia file endik tu tamlutuk officer enkol na hau tawlutuk te po hian soi akai ve viau secretary pakhatin department pakhat ain kola pu franklina IS kha tuna aom na state secretary ni in department paruk ain kol ti agazinin minshil nge kan kalphung hi mak deu ani poisa aom na lama chuan atam hmel dem mai lawila tuna CSS normek te jing a hian DPCC kaltlang lawemo fel violo political appointment de popa lakte anom nual anti boka
heti la hian diktaka lak anom nual antibok ai nga po chuni se nutling patlingin chung ko chomnan heile chen na an thok towa an din hmuna oma hian in daila ngai thale dem mai chi an ni haulawang then khat pe chu an pension trap to ti te alani deu an vai chuan Congress Minister Lui Pakhatin tun buaina chungchanga minhril chu an hunlai khan ata tolin a seniority ang zelin tam tham tak ni lo chu an regularize ve zel thin atia an ni point a hlawma regular tir a har saji an soitho MNF Minister Lui te point an soitho chu ania Dr. Thangte po khan alo tiang vengot to tho kha kumsang ni somni pathum to khan SSS noya thokbik te MSS THU Guwahati High Court anzual ko ni in alanga Guwahati High Court aizol bench hian MSS TA member te chu tharuk ning ke ria tharuk chunga state sarkara da nge turin ati nge tlangkom na AMCCC lampo hian minlo hrethiam sila thilkal dante sarkar sum din hunte an hi chuan nurbur bura in norchi anilo VOMO ati thei Court lama hian AMCCC lampo hi kal tamai sila humanitarian ground ringota tanga thlir po in an din mun hi ngai saka du sak an phu to VOMO sin ambom lokala ka sort na om silawa in beichiam hian ra tha thlen lo oma atron op zonga kalna athenang ti a lo om ole khati zong kha Zia Tlai Buanel Cabin thuzia chuanita Zia Tlai Buanel Cabin chunga thinnu takin lom thu ka soye clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan mu dan kan ngai dan te milota lan sakle clear tu chuin in khongai na karon nge ne like comment share te tin min subscribe lo poina min subscribe cheu tu chuin in khongai na karon ngen tak mewe